Umlandeli wegcokama elisha ukhala ngokuthi uKhuzani amehlo akhe avalekile akayiboni ibrand yakhe ukuthi inkulu kangakanani. Lo mlandeli kaMaskandi uphinde abe umhlaziyi kaMaskandi owumlandeli wegcokama elisha uthi uKhuzani into akholelwa kuyona ukuhubha umthandeni abe phansi phezulu naye. Lo mlisa uthi ibrand kaKhuzani inkulu kangangokuthi abantu abasondelene naye uKhuzani abamtsheli kodwa bayabona into abayenzayo ukupromotha amabhizinisi abo ngegama likaKhuzani ngoba bayambona ukuthi unabalandeli abakhulu kahle igama lakhe nje liyi-brand, i-brand futhi enkulu. They use him ukuthi bagayine benze imali, uyabona, ngebrand yakhe. Yena aka-understand ukuthi ibrand yakhe inkulu kangakanani. Aka-understand ukuthi inkulu kangakanani ngendlela yokuthi ubhizi ukotelana nomthandeni ngoba he's in the box, he cannot think out of the box, uyabona. Yena ngokwakhe nje uphila isitayile esisodwa sokuthi kumele ngibe busy lo ngigubhuluza umthandeni, lo ngigubhuluza iyona into ezongenza ukuthi ngibe sebalazweni, uyabona. Uphila isitayile esi-1 kuMaskandi. Okay, uzubone nje ukuthi lo muntu lona akayi-understand ukuthi ibrand yakhe enkulu kangakanani. Ithi suka nje le show yabo notshatha leya sekusiwa yena wesiphathu ufika uyabhimba. Umuntu omkhulu njengalo bekumele athathwe abekwe le kude kuyilist yabantu abazoya laphana. Abantu belobelangazelele beze bebhala ama-comment le show mawule show ine-page ukuthi sesifuna uKhuzani manje uyabo leyo nto kanjalo. Hayi zithi isuka nje seyiqala ngaye wafika wabhimba ke nokubhimba, uyabona. Ngani ingoba akayi-understand ukuthi mkhulu kangakanani, uyaphapha uthanda ukubukwa too much uhlombo. Yini ayi yazi amadoda. Okunye enye into engihlezi ngiyisho, even noma eperforma mayeqashiwe kule mcimbi yoMaskandi asikho isidingo sokuthi athathe i-hour. Usemkhulu and akusafani nesikhathi somgqumeni la khona babesikase emehlweni ethu, yabo, ukuthi masithola i-chance ukuthi simbukele wawufuna ungathi engadlala isikhathi eside. Manje laba oKhuzani nomthandeni sebehlezi besemehlweni ethu, yabona. Labaculi bamanje nje sebehlezi besemehlweni ethu ku-social media, siyababona kuphi siyababona. Sekumele sekuyisikhathi sokuthi manje somehow bezenze bona ukuthi bebe indlala kuthina ukuze sizobahalela ukubabona, ngoba manje yazi uzubone nje ukuthi yini eyenza ukuthi umthandeni bebulale ingcingo kuba abantu mabembona. Yiyo lento yokuthi usikasi una lokhu kuqhenyanyana, yabo, usikasi kubantu, so mabethola i-chance ukumbona